Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka HSPDP Youth Wing Matharashan Constituency lingba Presiden uba korban lang si Imli kala penramjur ya kajing thang ting shop kisang bhalang bat kipat ba matakasngi hasalong kibala thang ya kadur uba Shaklir Wajri bat uba Methodius Dakhar man penpaw ya kajing persya ya kajing lek a jing kershan kita ki anut ki MLA kasang HSPDP ya ka NPP manthau sarkar uba si Imli ulong bag sang bhalang bat kipat ba kidai bantip baga jingle ai jing kershan uba Shaklir ya ka NPP bantau sarkar kadai ke balai rai lang dagi nang kam ke parti ulong ru wala kin ya serop lang bar ke sarkar hendai kinya ine scam ha kanong rem jong keseng HSPDP ulai thuru bana kaliang keseng kan salai ban pensyai shiki pat ba konstituensi ha ka bedai baga jingle ai jing kershan UMLA ya ka NPP bantau sarkar bana kaliang UMLA ru unsa ai ya ka jing pensyai ke ba menya shiki pat ba nakaliang jong i kinokit kam jong parti kam tam na Youth Wing bungi ui memantakas ni nakaliang jong kat tu kan itali kisang bhalang ki la penpaw ka jing persya halor ka jing le yasan rap sarkar nakaliang jong MLA jong i barka parti MPP te ka jing thang ya ka ting shop jong MLA jong i ka kalong ka bapin sosi skadai yang i ki sama te nakaliang jong i penpaw ka jing penram ka bajur namar ba nakali jong aku presiden hadu menta kali khlimat ba menta ngamyo ya nunu gajing tip ka ba nakali jong ni kisang bhalang ilong lakloi ni ambani kran bonman kran chakman man kali ki daw tanrai balai ba nakali jong MLA jong ni ulai senrop sarkar lang ba ke NPP handling isu i kandit kan sang hapo ki social media berki news ba asu thang ya ting shop bala penmi paj ba hiru amat kran degini ki seng bhalang ba rangkat ba ki katu ni ngut ki rirong ba nanti nampak selong handai hadu mentapat nakaliang jongki kim yo kendu nani kimya kimlong lakulai bani penbet shwa bakin ya cekmat ya kate kam te nakaliang jong aku presiden jong parti HSPDP Youth Wing Matharashan borkowai nga penpaw jong pendam harangkat baki member baki nungkit kam jongi nakaliang jong parti ya ke baki lale ni pendam baki diskusi ni penpaw diskusi ke bajur bat nakaliang jong ngakarpat ya pi ki pajba barok kam tam itu kisah bhalang hide bantip kawai bana kali jong ni ka parti rangkat bat na kali jong kun samla ladon ke jing yarai rangkat na ka banta kate ke jing le jong i MLA jong ni wat langi senrop lang berkat sarkar ding ni chukan TPP banginyang ba jakan nongrim kat kum ki nongrim ki bani ada penmi ci pa ba banyele na banta ka jat bantiu hi jong hi barok kawai bat ikinong rim jong parti hiru bangin nyai next kam ya ka ka pa ba usania ini na kaliang jong parti ko bakhadu ang akwa balkran ya ki pa ba ang kasan jong parti HSPDP ko Punjab dan guram ya i bahab Shaklir Wajri te nga kwa ban pensothu ba na kaliang jong ni panma ya pi ki pa ba ang kasan balese hai por balangkot ngimla ban mon tip hapi haman lai we pe nung kersan jong parti hadai ka balarai na leleng jong parti bahadin jong ni ka kam ni larai ban wani kendu ikin kit kam wani kendu ik pai ba haman lagi zone apa ka Matharashan constituency berkoi ban pensotu ep ya kata ka banta ka bau MLA jong ni lale hakini kisni ban sawan hidup kumju na leleng jong MLA ru unsa ai ka statement ka basai bah na ka banta ni ka kam ka balajia di nganit skam pi pinlong ibaya sha sipor na ka banta ni ka kam na markhnang ba pinyo ke jing chai ka ba bat pim dei bandit mesin pada ke ba na ka liang jong i MLA jong ni lale bat kam tam ba na ka liang jong kum binot kam na jrong ni lapan bet kam ploi no ka kam na ka banta ka ba jong pi pat ba te na ka banta ki no pet baro kam tam ya ka jalahi ba ka kam tam khasi jantia jong ni ki be don kat lang ni kum ka parti HSPDP ban mangar kum presiden jong ka parti jong ka Youth Wing nga pentip syai be chapi pat ba bakum presiden jong parti kum ba kasang kayeng nong rim ngin ikloi banatrai ya ka ka ba ni laien ada kidon ni kisik ke bade ban perkhat na mata kajat bending ni nong lakloi handai ya ka ba manta ya ka bala jiano ka jing yajit ya ki taki chief minister ba jing kwa jong kini kisang bhalang banjit ki minister chief minister khasi
ngangen begitu nak norim ke joki hiru ada jen ada ki kloi ban wan mi sakmat ban ekran kami ban ngi kum ki try party ngilak kloi ngilong la kloi ban ban baik kan kam handai smusi ban kalian joki hiru kim sem long ki ba kloi ban wan mi berkelale pan ban lagi kam ki ba pen susi no yang ni dia hendak wala kata tu kami lay ni kermen skema ni sakmat pada ada kido ni nu jing ni kan kam hasibun ban akar pat piru kan kama sibun ada pinuan suas kami bani kendu ban phone ada bani kendu dan dak ni nu gilak tu ni kloi bani kendu bani kan ada pen baik